Puthot karbiang long along bangethom Sarmar bang hini Sarpimar inut kangbo jok ahema soratumpen kachiri chon prolo. Karbia hemtun kimi Assam Deputy Speaker Dr. Numol Mominari dengpen kangpupon. Ador ke so arlong ki phurjia phan CM Dr. Tuliram Ronghangari dengpen kangpupon. Ingdeng cricket home All Assam Inter District Senior Men Hockey lapen Women Hockey ang dungiti ka pathupon. Birta ke lang arado anaphan kardong pajirlo kardong non karbilong ria birta longpen ujang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Dokmoka Police Station kaparlu et potarwarong amikar sar imtok bi pena chorsang pirupalirong pipiatum chepa chorsi hemprek dolo lapena somarta dolo. Bonta ke damtang pai ni phai kriner kebarni sar imtok bia bang kachong dadam jipu hempen bar plot chikloi jon chok deta thanga birta vedet bangso jok achor sangpi rupalirong pipia bang dokmoka police station along missing complaint pidamlo labangso puthak achor rupalirong pipi pen pherangkia thengno kapachini pona tengki hempen barju irui nian ke phun pen ching kilong lang bonta aphia bang ke switch off purong ama ching kilong le detlo Asomaratum asar bura phan kachiri jopa dap kachiru loklo lasi asomaratum aphan chema thara prabjin pen hem kachewang thujia phan achoru palirong pipi pen kachuningri lapen sar imtok bia phan majogle theklong pusitami 6026628127 na number along kabirta ikje phan kachuningri ponthu Commitment ke sar imtok pi asibte chane de nilimen rupanrong pipi ke hemat sorba men bang ke sarim tokbi ke kitam tang August 19 pen lo kabe mane kam kang dada ni puse ni khanang khan de kang lo yela so ju pen ta aju ching kilong che khan lo ke dab dam lo pun ching kilong lo buini ne dolang pun ching kilong lo pen anda ching kilong le de lo ke na so number ni call ta ni den na ta sis off le kona laga chongda ni dam ni ke Hima, jangka dan itu sendiri panas cantik. oh masuk ke hai adak le alo api danang le panan kon amen kasan ha Satim dong ni. merong rong kona dengo biar rong Darwaro. nape napi mane opinion lam pe hai karjlong pe nesan do ma abe di kang la karjlong ne chipu jon kala wang ni Ciklo kan mana ciklo John ni situ igala. Ciklo ke ongi igala ciklo John ni situ igala. tangkai nang lihin pen labangso achatai long pen nang lihi chor phan pilok Yang tu mana nona bang eme bang ini ning belo smart tunta aku kancing puncar ilo ime thang ta hema koro sa chelong thik dilo ni tu me hemprek situ sini ni chong na tun thik thilo ni hema solo khane bang ikan chuni ni nona bang la bang le hempen ke bar hor bangke nang tum chingwai ya tong ke ta mikma mate chingwai vesi kita Cingkai nang khan de kang hai ni tu pinan sung bong ta mani kam chung da ni tu ta he ma sona khan de ka ta chu ko ching check ta vi hem pen kita vi kam chung da ni tu khan de ka ai la le khan ai khan de ka ni salang na hong le tu ta me non bang ke hem ke ba i khan de nasa komplain al tum thana kilo ma kola thana ro kita ade na apun ben si kai kol nona phikala so phun le ma le le da do anta chingki long le na pena phia ka pre ka phun be nang kol ma okay di kita mahut ma anu ya sih kita mama mate hadir pun hem ben kita melu le lagat si barik di Lason Thaksi, Bukulia Police Station kaparlu, Borsing Tiswa Rongamikar, Amit Tiswa Chor Sangpi, Hunmili ing Tipia Bangta, Han Kecho Namdam Jipura, Manja Hiti ke Barpen, Hem Kachelile de Jok, a Hemasola Pena Somara Tumang Hupronglo. Don Drap, Jirpo Jirpia Tumalong Birta Eta, Kachetheklong Le de Jok, Missing Complaint Pidamlo. Lasi Theklong Abang a link sita 7896149455 a number along, Kapachini Japan Amit Tisu Lapen, Asomar bang hiniatum kachuning report. Pen kami ke ju 19 ni korban ni si pensi ada lo hempen okay chik lo iglo hempen mana
Agos. Agos Chiklo. Lasot pilo nang thandikan kan nang itu. Di panang thandikan ke bazar dun ji, mana bazar dun ji, nang thandikan. Masih nam puta yang cili ledan. Masih di na chini ri ke nang cuma channel long na chini ri dun tang tung ke la kalau mana karbiang long angkang ma nó có việc cái sistem là cái thạch long bang link sistem nang pachini pasini nó chân đi đúng không nè sumada chính tu cari pen isu pen untuk masih ini kami an cái ciri lo namputa silong lele lo namputa em kile lele lo jua perang dah mijata pilo sistem thang ko bota ve tu si ko non ko mida ko bachipi chu ya la Sumar bang ani ko nang itu. somar bang ini Ning kan ko na chupu cancer kya bati. ni pi bag dulu Tela bang so put polis tempat pachini la ni missing complaint pidam lo mentu lo pigam missing complaint ke pidam mari bang ke jitne dal ni ngam na Aprang ta wrong number lo. donde benen ta jithai no nong le penang la son bang kami non bang ke son jitlang de ni tamang sa lo La apu anar ni kan bang be mane ho dak Bangalore ni elo bu akbor ke arjunong lo tame Bangalore lom ta pari bom lo tame komputa akbor ami na Bangalore long an ke leke. bang ti ku bon nó da Bangalore amni dai than ke Oh. là so bani ar so bani si pilih Oh. masih Bangalore lah karbi society temana tuning di lo pari lo la tum tame komputa long lego la akbor ami dalam komputa ini je lah pulau mana somar pan cima tarai hem cibang ipan si ini nampak sini tu loh itu mana angnu setame somar pan cima tara somar tu ta cingtung sari lo andam fuji pasu benci pasu lo jawang ta me kaciri ason lo kalau apa api pan pai pan Nang tumla chupu chepo mo por ho. kadang dia bekin lah kadang long bekin lah ane ni jongda tai ane tu bang Nang tum ta be aduh ke chok. Chukihola Police Station kaparlu dokhora bearong amikar sampri terangta dipu ansai ke claim damji dopu hempen ke bar plot chikloi jona phita thanga birta ka vededa jok achor sangpi beauty phangchuk pi lapena somar bang hinia tumang hupronglo don drop 0.0 long birta eta thanga birta vedet lasi sampri terang nahok le do pusita asomar bang hinia tumaphan chematha chingjin sora prapjin pen hem kachewang thujia phan achor beauty phangchuk pi pen kachuning report na po na sige do ma hemango na hok le do te hemango so mai pe ni tum de do ma hu prong lo prap jin pen hemango Papa na sige do ma hemango na chutung lo Chiti ni phaing koi ra ke thomarni lakhaing koi rahini Sarupathar constituency ka parlu Japra Langso cultural complex along Karbia Hemtun ahem kimi ki kim patang pongsi Assam deputy speaker Dr Numol Mominari Dengpen ingpupon Labangso kangpupon ahot Sarupathar VDC chairman Silarson Rongpi Sarupathar BJP Mondol Committee Maipu Lukhiram Rongpi Nihang Donsori KCS Zonal Committee Maipu Ramesh Singnar BJYM Sarupathar Mondol Committee Maipu Anil Tok Bietumpen Chenglok Manpeng ke do ke thigiding bangphu philapen ke ongdung jutang phan ka chinghona tumta chitong Sangti dipen projen terang karbilong ria birta Lakhaing ko rapho nilip MEC constituency ka parlu Koilamati Biarong block 3 along Ador ke so kwar side along ki phurje phan ke damtang chiti ni phai inkoira hiniarni anerlo porphai si apor Koilamati Pathwa Klamalong Gulf of Assam under Mines and Mineral Department pen labangso along ki phurje phan chedomsi KAC pen contractor David Phangcho phan hukum PC KAC CM Dr Tuliram Ronghangari dengpen ingpupon Labangso phi Maini Pongsi Aluhiaman pen Deputy Speaker Dr Numol Momin KAC CM Dr Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Bitia Singh Ingleng EMMAC Mines and Mineral Director
Ananta Dasatung Chitongdu. Labang Somayalong Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Lapen KACCM Dr. Tuliram Rong Hangatung Pen Lam Kithan Ponki. Aprang ke labang so arlong kilok kanghu pensi jojor bomlo. Sita non ke Mines and Mineral Department hin pen kachuning ria teng ke don nungsi pini. Pen ke arona teng choklim pensi purpon po. Lapen gofalong revenue long pupusi pangdak po. 16 point ni do dak long ajo jo chong hu po ba thekdonde jo ka thekdonde kamen ke karbelo tonmas council pen thangta laso tangka poisa long sita 1951 pen non anta me mines and mineral ke karbelo tonmas council pe tangka poisa long lake central government a subject la pen state long ta share sita non Dr. Himanobis Sarmar pen chingwai ching sai pen se karbelo tonmas council pen Assam government chingwai ching sai pen si MU lata chetok lo London chetok memorandum of understanding hola so teng pen ke 60% bang ke karbilo tonmas council long po 40% bang ke state government long po la pen dambom pen si lan pinning 60% long po morning ke 70% po morning si ke 80% po morning si ke 90% po lanikan long ke Lingkan Hong ke laki 10% karbilo tonmas council phanange PG phansi state government pen in principle into chikroil lasi pinning bang kelong chenglo lahayong silong long karbiang long akaprek asa yang reng itung claim pon Nijang Karbiang Long, Dongkamukam Waisong Studio Malong, Ingdeng Cricket Home, All Assam Inter-District Senior, Men Hockey Lapen Women Hockey ang dungiti kapatupon. Labangso ang dungiti kapatupon along aluhia manpen KACCM Dr. Tuliram Ronghang, Nijang Karbiang Long Sport Association Maipu, MP Horen Singbe, MLA Rup Singh Teron, MLA Bidya Singh Ingling, EMMEC, Lapen CM Dr. Tuliram Ronghang Achor, Sang P. Kache Teron P, Dr. Dinesh Upadhyay Chairman, International Co-Foundation Bijay Gupta, Assam Finance Corporation Lapen ke Ongdung, Manpeng Gidotum Chitongdun. Labangso Senior Men Hockey, Kolia Board Team Lapen na gong team atumang bong cepate pongsi, Kolia Board Team atum cepahay pongsi kecheng sianong cepalong ponlo. Lapen Senior Women Hockey, Nahorkotia Team Lapen Sonitpur Team atumang bong cepate pongsi, Nahorkotia Team pen cepahay pongsi kecheng sianong cepalong ponlo. Dongkamukam pen Darlinson Rongphar Karbilong Ria Birta. Labangso Ingdeng Cricket Home, All Assam Inter-District Senior Men Hockey Lapen Women Hockey Kapathu, Nijang Karbiang Long Alongki Kecheng Silang. Lapen Hockey Kapathu Aklam Kavedadajok, Nijang Karbiang Long Dongkamukam Waisong Studio Mati, Football Kapathu Aklam Alongsi, Kapathu Biponlo. Tuliram Rangang Dangoriar উপস্থিতিত খুব পৰিপুষ্টভাৱে এই খেলখন সামৰণি পৰিছে আৰু এই খেলখনত আৰম্ভণিৰ পৰা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সন্মানীয় প্ৰধান সম্পাদক সভাপতিকে প্ৰমুখ কৰি সকলোৱে যৎপৰ কাষ্টি চেষ্টা চলাই এটা দীঘলীয়া সময় ধৰি এই খেলৰ বাতাবৰণ ৰক্ষা কৰি আজি চূড়ান্ত খেলত উপনীত কৰি সফল সামৰণি কৰিলে তাৰ বাবে আমি অসম হকী ফালৰ পৰা আটাইলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ বিশেষকৈ তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়াৰ ব্যস্ততাৰ মাজত দুয়োটা খেলত উপস্থিত থাকি খেলুৱৈসকলক যি উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা জনালে তেখেতসকললৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ লগতে এই প্ৰতিযোগিতাত সৰহ সংখ্যক জিলা দলে যোগদান কৰিলে ল'ৰাৰ দলৰ প্ৰায় 20টা জিলা দলে যোগদান কৰিছিল আৰু ছোৱালীৰ প্ৰায় 14টা জিলা দলে ইয়াত যোগদান কৰি আজি সফল সামৰণি পৰ্যায়ত ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটা বিজয় দল কলিয়াবৰ আৰু নাহৰকটীয়া দলে বিজয় সন্মান লাভ কৰিলে আৰু ৰাণাচাপ দল শোণিতপুৰ জিলা আৰু নগাঁও জিলাই বিজিত সন্মান লাভ কৰিছে মই আশা কৰিছোঁ এই খেলৰ মাধ্যমেৰে যি ভাতৃত্ববোধ এই অঞ্চলত গঢ়ি উঠিল ই সঁচাকৈ হকীৰ বাবে এটা ইতিহাস ৰচনা হ'ল বুলি মই ভাবিছোঁ তাৰ লগে লগে এই খেলখনত এটা উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গঢ় লৈ উঠিল সেইটো হ'ল ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই খেল আয়োজন কৰি এটা সুন্দৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং দুটা দলেই আগন্তুক ষ্টেট গেমছত পোনপটীয়াকৈ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দলে পদোন্নতি লাভ কৰিছে মই আশা কৰিম আগন্তুক দিনত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং দলে ভাল হকী খেলুৱৈ ইয়াৰ পৰা ওলাব বুলি মই আত্মবিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰোঁ আৰু আশাও কৰিম যে অঞ্চলত যাতে আৰু ভাল পৰিৱেশ গঢ় লৈ হতে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিম আমাৰ নগাঁও জিলা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু জয়ী হ'ল আপোনাৰ কলিয়াবৰ জিলা দলে একমাত্ৰ দলৰ ব্যৱধানত আৰু ছোৱালী দলে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ নাহৰকটীয়া দলে আমাৰ শোণিতপুৰ দলক পৰাজিত কৰি বিজয় সন্মান লাভ কৰিছে
Pinya birta lan sikang ton chalo kaduka beta do me thakme kardon.